Ассаламу алейкум, құрметті ағайындар. Осы видеоны барынша жақындарыңызға бөлісіп отырыңыздар. Қазір біз рухия оқимыз. Яғни ол рухия кредитке, қарызға, түрлі нәрсеге ағайындар. Сондықтан да шифаны Алла тағала береді. Қарызымыздың жеңілдеуіне оқитын боламыз. Қастарыңызда су болса, судан ішіп отырамыз ағайындар. Жарай ма? Қазір рухия оқимыз. Яғни қарызымыздың жеңілдеуіне кредитке оқимыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sudan şivalınızlar. Bismillah.